Pemeitei horyvéva peẽme g̃uarãmba'éichapa ko árape ñeñemomandu'áta ñanembo'epy ha'evahína grupos vocálicos pu'ae aty. Avei jahecháta ipype pu'ae ñemohenda ipusẽháicha rupi vocales según su intensidad ha avei pu'ae aty, grupos vocálicos. Upevárã iporãiteva'erã jajesarekomi hese. He'i péicha. Pu'ae aty guaraníme, grupos vocálicos en guaraní. Pu'ae ñemohenda ipusẽháicha rupi, vocales según su intensidad. Okoiháme katu jaguereko pu'ae aty, grupos vocálicos. Tenonderãme jahecháta pu'ae ñemohenda ipusẽháicha rupi. He'i ñandéve péicha. Hesaka hag̃ua ñandéve pu'ae aty tekotevẽ jaikuaa porã avei mávapa umi pu'ae atã ha pu'ae kangy. Ñane ñe'ẽte guaraníme. Ko'ápe jahecha pu'ae atã. Vocales fuerte. Umíva ha'e. A, E, O, Pu'ae kangy. Vocales débiles. Umíva ha'e. I, U, Y. Mba'épa he'ise pu'ae aty ha he'i péicha. Guarani ñe'ẽtépe niko jaguereko pakõi 12 pu'ae. Katuete jaijuhútava hetave ñe'ẽme. Hyapúrõ mokõi térã mbohapy ojoapykuéri. Ko mba'e ojehúramo ja'ekuaa oĩha upépe pu'ae aty. Umi pu'ae aty ñambohyapúvajepi ñe'ẽpehẽme ñamohendakuaákóicha. Pukõi diptongo, puapy triptongo, pukõi hiato o adiptongo. Ankatu jahecháta mba'épa he'ise España ñe'ẽme. He'i ñandéve péicha. Los grupos vocálicos es la unión o encuentro de vocales que se forman una sílaba y que además tienen la particularidad de que no se pueden separar, es decir, las pronunciamos en solo sonido. Se clasifican en diptongo, triptongo, hiato o adiptongo. Pukõi, diptongo. Mba'épa he'ise ko mba'e. Jajesareko porã kehese. He'i péicha. Koichagua pu'ae aty ojehu mokõi pu'ae ojehaíva ojykére peteĩ ñe'ẽme. Oñemoñe'ẽpehẽvo ohojeýno hikuái oñondive peichahápe moanduhe ha'evahína hai térãpureko. Ojehekuaavo katuete pu'ae atã ári. Un diptongo es la combinación de dos vocales en una misma sílaba, las cuales pueden ser abiertas o fuertes y cerradas o débiles. Ja'ekuaa avei pukõi oiko hag̃ua jaguerekova'erã ko'ã mba'e. Pu'ae atã imoanduhéva más pu'ae kangy. Pu'ae kangy más pu'ae atã imoanduhéva. Avei ikatu pu'ae kangy imoanduhéva más pu'ae kangy. Techapyrã. Ko'ápe jahecha ogueraháva mokõi pu'ae ojykére ha he'i péicha. Ikatu ja'e
Ainupã. Jahecha avei a, au, lambau. Ikatu ja'e ugua avei. Apejaguereko pu'ae tingua ha pu'ae jurugua ojykére. Ai, tai, ei, purahéi. Hesa jahao moõpa oho mokõi pu'ae ojykére. Ei, noñehéi. Eu, ipeu. Iai, remiandu. Ie, nendie. Oi, eñói. Pejahecha jahao mokõi ñe'ẽ ohoha ojykére. Oĩ, mokõi, ua, oguata, uã, ikua'i, kue, gueru, úi, vevúi, ũi, nahu'ũi, ia, hyapu, ýi, ysýi, ỹi, ky'ỹindy. Tapéicha. Katu ikatu jahekave techapyrãrã. Apejaguereko pukõi'y, hiato o adictongo. Ko mba'e ñahesa'ỹijoporãve hag̃ua ñamboja'óta mokõime, he'i ñandéve. Ñahendu porãke. Mokõi pu'aégui. Heta ñe'ẽme jajuhúta mokõi pu'ae ojuapykuéri jehaípe. Ág̃a ñamoñe'ẽpehẽvo ndahyapumo'ãi hikuái mokõivéva peteĩ ñe'ẽpehẽme. Ko mba'e héra pukõi'y. Katu ñahendúta España ñe'ẽme ha he'i péicha. El adictongo. Cuando dos vocales fuertes se encuentran en una misma sílaba, en este caso, estas deben separarse y formar sílabas diferentes o distintas. También, cuando una vocal fuerte está al lado de una vocal débil acentuada, se deben separarse y formar sílabas diferentes. Péicha jave pe ñamomoanduhehái térã pureko ojehekuaavo pu'ae kangy'ári. Hiato o adictongo es la unión de dos vocales abiertas. Pueden quedar solas o unidas a una consonante. Techapyrã. Ejemplos. Jahecha ai. Ha ñamoñe'ẽpehẽvo ja'e tapéicha. Karai. He'i ñandéve la pu'ae kangy'ári hyapu'atãramo katuete ko'ápe ñamoñe'ẽpehẽta. Upéicha rupi péicha oñemoñe'ẽpehẽ karai. Karai. Ahí está. Au, tau, ae, chae, ijao. Mokõi vocales fuertes oha upéicha rupi ko'ápe oñemoñe'ẽpehẽ. Ha'ehína peteĩ hiato o adictongo. Guaraníme katu ja'éhina pukõi'y. Ay, paraguay. Ia, umia. Oi, opoi. Oi, oi. Oy, mboy.
oe, shirikoe. Apéicha. Hesakãpa ohóvo. Ág̃a jaháta ambuépe. Pu'apy, triptongo. Koichagua pu'ae aty ojehu mbohapy pu'ae oñemoñe'ẽpehẽvo ohojeýramo oñondive. El triptongo se ve cuando tres vocales están en una misma sílaba. Es la unión inseparable de tres vocales. La única disposición posible para la formación de triptongos es la que indica el esquema. Vocal cerrada más abierta más cerrada. Guaraníme. Pu'ae kangy más pu'ae atã imanduhéva más pu'ae kangy. Ne. Aipóramo pu'apýpe pu'aekuéra oho ojoapykuéri. Techapyrã. Ha he'i kóicha. Uai, tuguai. Katuja'e avei jokuái. Guéi, guéi, ndoguéi. Ikatu jahechave techapyrã. Néi jahasa. Mbohapy pu'aeguigua. Oimimi avei ñe'ẽ ojojuhápe mbohapy pu'ae ojoapykuéri jehaípe. Ág̃a ñamoñe'ẽpehẽvo ndahyapumo'ãi hikuái mbohapyvéva peteĩ ñe'ẽme. Ko mba'épe oñembohéra avei pukõi'ỹ. Péicha jave pe moanduhe hai térãpureko ndojehekuaavoi pu'ae atã ári. Yrãmo ñe'ẽpehẽme ojojuhu pu'ae hendape'ỹ. Techapyrã. Ko'ápe ja'ekuaa kuaa, kuaa. Mokõi ogueraha ha ko'ápe he'i ñandéve oĩha ñe'ẽpehẽ ipahápe. Paraguay upéichante avei mba'e he'i ñandéve ogueraha ipype. Pu'ae kangy ha mbytépe oguerahava'erã pu'ae atã ha uperire oguerahajeyva'erã pu'ae kangy ha'e hag̃ua triptongo. Pu'apy guaraníme. Ha péicha. Néi péichamo hesakã ñandéve mbo'epy ko arapegua. Katu jaguerekóta pa'ũ ñaporandusemíva. Upéicha avei ndaipóríramo porandu jaguerekóta apeve mbo'epy rehegua. Japyta upéicha ha heta aguyje peẽme.